Азат кежи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аламды жараткан Аллах Таалага мактоолор. Аллахумма лакал хамду аля ни'матил ислам вал иман. Аллахым бизге ислам динини иман бергениң үчүн саңа мактоолор, хамды саналар болсун. Валакал хамду ан жаалтана мин уммати Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам. Бизди сүйүктүү Мухаммад алейхиссаламга үммөт кылганыңа хамды сана шүгүрлөр болсун. Вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Дуа саламдарыбыз сүйүктүү пайгамбарыбызга болсун. Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин, урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Кариминде, кереметтүү Кур'анда фақсусил қасаса лааллахум ятафаккарун. Садақаллахул азим. Фақсусил қасаса лааллахум ятафаккарун. Буларга киссаларды, Кур'анда келген хикая аңгемелерди айтып бергин. Лааллахум ятафаккарун. Балки алар ой жүгүртүп, пикир жүгүртүп, ошол болгон кыссалардан өздөрүнө бир сабак алар дейт. Кур'ан-ы Карим фихи набаукум. Кур'анда биздин хабар бар. Набау мен каблакум. Бизден мурдагы үммөттөрдүн хабары бар. Кур'анда биздин келечегибиз бар. Кур'ан Аллах Тааланын эки дүйнө бактылуулукка жол баштаган Аллах Тааланын аманаты. Пайгамбар алейхиссалам таракту фикум ма ин тамассактум лан тадилла абада. Мен силерге таштап баратам, эгер аны бекем кармасаңар эч качан адашпайсыңар дейт. Китаб Аллах Тааланын китеби ва суннати, пайгамбар менин өзүм сүннөтүм дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, кыссалар, Кур'ан-ы Каримде кыссалардан максат эмне? Ат-тафаккур, ой жүгүртүү. Ва ли-i'тибар, өзүңүзгө бир ибрат алуу. Ва тадаббур, ой жүгүртүү. Ва ли-истихлас дурус, ошо болгон окуялардан бүгүн өзүбүздүн жашоого бир сабактар алуу. Өткөн үммөттөр кандай болгон, биз кандай болобуз? Алардан, каталардан, туура иштерден алуу. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн сиздер менен бир токтоло турган кысса Бани Исраил дегенде Якуб пайгамбардан таркаган бардык эмелерди Бани Исраил дейт. Яхудилер. Якуб пайгамбардан таркаган балдар ким экен? Бани Исраил. Бүгүнкү яхудилер. Булардан алына турган сабак, урматтуу мусулман бир тууган, 3 бир тууган бар экен. Канча? 3 бир тууган бар экен Бани Исраилде. Эң чоң бир тууган бай экен. Аллах Таала байлык бериптир, мүлк бериптир. Байлыгы бар экен, бир жалгыз кызы бар экен. Экинчи иниси, ортончусу, байлыгы бар экен, агасы да эмес, орто байлык экен, уулу бар экен жалгыз. Эң кичинекей баланын, эң кичинекей үкөсүн жалгыз баласы бар, бир саап ичкен уyu бар, башка байлыгы жок. Тирикчилик кылган, сүтү, айранын башкасын алган бир уyu бар экен. 3 бир тууган. Бирок эң байдын жалгыз кызы бар. Эки инисинин балдары байдын кызыга үйлөнүүнү максат кылат. Ким алса анын байлыгы ошого калат. Ортончу байлыгы бар. Инисинин уулу кызга жуучу болуп үйлөнөт. Кичинекей бир уyu менен калган, атасы каза болуп калган бала чоңдун кызына үйлөнөйүн десе уйду сатыш керек. Бирок үйлөнүүгө мүмкүнчүлүк жок. Уйду сатайын десе энеси айтат, балам дейт, биздин тирикчилигибиз жашообуз ушул уй менен дейт. Сүтү, каймагы, башкасы дейт. Бул жок болсо бизге жашообуз жок дейт. Амекелериң, бир туугандарың бизге жардам бербей койду дейт. Балам уйду сатпагын дейт. Бул атаңдан калган хатира, атаңдан калган бизге эстелик дейт. Энесин сүйгөн, энесин сыйлаган бала уйду сатпайт да, үйлөнбөй калат. Ортончу агасынын кызына үйлөнгөн жигит 5-6 ай жашагандан кийин аксакалдын байлыгы мага калсын деген максатта аксакалды түнү менен келип өлтүрөт дагы.
анын өлігін кичинекей баланын үй тарабына таштап коет. Курдомат мында болсун дейт. Эрте менен таң атканда кызга үйлөнгөн бай ортончунун баласы өзү өлтүргөн. Бирок, ой, амекимди, кайнатамды ким өлтүрдү деп бетин тырмап, кыйкырып элди жыйнайт. Кайнатам өлүп калыптыр, монун эшигинин алдында жатат деп. Байкуш кембагал бир уyu бар, энесин сыйлап жашаган бала, мен өлтүргөн жокмун. Бани Исраилда чоң бир проблема башталат. Ким экенин билбейт. Эл топтолгондо бир даанышман айтат: мынтип талашып, сен өлтүрдүң, мен өлтүрдүм дегенин ордуна Муса алейхиссалам бар, Калимуллах, Аллах менен туурадан сүйлөшкөн Муса пайгамбарга баралы, Муса пайгамбар өкүм чыгарат арабызда дейт. Муса пайгамбар Аллах Таала менен сүйлөшкөн, Аллах Тааладан сурасын, муну ким өлтүргөн дейт. Муса алейхиссалам келет дагы, жараткан Аллах Табарак ва Таала жалбарып: "Я Раббым, бул айылда бир өлүк бар, майит. Бирок ким өлтүргөнү мажбур болот. Коом бири-бириге каршы болуп атат. Ол жесирдин жалгыз баласы курдомат болуп жатат. Ким өлтүргөнү билгин дегенде, мага айткын" дейт. Аллах Таала айтат: "Бани Исраилга айткын, Аллах жолунда бир уй, баткенче сыйыр курмандык кылсын" дейт. Бир уйду курбандык кылсын, мен аларга катил чыныгы ким өлтүргөнүн айтып берем дейт. Муса алейхиссалам: "Я кавм, Бани Исраил коому, Аллах жолунда бир уйду курмандык кылгыла" дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, аңгемеге кирүүдөн мурда кайсы үммөттө бүгүн биз эмне биримдигибиз жок. Биз үммөт кээде болбогон фар'ий маселелерде тартышып, талашып, андай болсо эмне болот, мындай болсо эмне болот, Аллах Таала буйругандан кийин сами'на ва атa'на, угабыз, баш ийебиз, Аллахнын буйругун аткарыш керек. Бани Исраил бу яһудилер: "Ва из кала Муса ли кауми инна Аллаха я'мурукум ан тазбаху бакара калу ататтахизуна хузуа". Аллах Таала силерге бир уйду курмандык кылгыла деди десе, коом айтат: "Ататтахизуна хузуа", бизди шылдыңдайсыңбы? Биз сенен бул аксакалды ким өлтүрдү деп сурасак, сен бир уйду курмандык кыл дейсиң, бизди шылдыңдап жатасың, бизге жооп айтпайсың дейт. Муса алейхиссалам: "Аллах Таала силерге буйурду, курмандык кылгыла" деди. Эгер Аллах Тааланы уган баш эмне курмандык кылса болмок. Бирок Бани Исраил не дейт? "Сен бизди шылдыңдап жатасың" дейт. "Уйду курмандык кылуу менен" дейт, "мунун өлүмүнө эмне тиешеси бар" дейт. "Нахну нас'алука ан амрил катл". Биз өлүк жөнүндө сүйлөсөк, сен курмандык кыл дейсиң. Муса алейхиссалам: "Кала а'уду биллахи накуна минал жахилин". Мени жахилдерден болуп калуудан Кудай сактасын. Бу менин кур сөзүм эмес. Курмандык кылуу деген Аллахнын буйругу. Мен силерди шылдыңдаган жокмун. Мен жахил, надан эмесмин силерге окшош. Мен Аллахнын буйругун жеткизем деди. Мен силерге билүү үчүн Аллах Тааланын буйругун айттым. Андан кийин "Калу уд'у лана раббака юбайyin лана ма хия". Бани Исраил айтып атат: "Ал уй өзү эмне? Раббыңдан сурачы" дейт. Караң. "Калу уд'у лана раббака". Раббыңдан сурачы. Кудайыңдан дейт. Бани Исраил Кудайыбыздан дебейт, Раббыбыздан дебейт. Муса алейхиссалам айтат: "Раббыңдан сурачы, ал кандай экен" дейт. "Ма хия". Ал уй кандай уй? Урматтуу мусулман бир тууганым, бул Бани Исраилдин иманда бекем болбогондугу. Бизде да кээ бирлер айтат: "Сенин диниң" дейт, "Сенин пайгамбарың" дейт. Пайгамбар алейхиссалам биз үммет не дешибиз керек? "Сами'на ва атa'на гуфранака раббана ва илейкал масир". Сами'на угабыз, ва атa'на баш ийебиз, гуфранак сенин кечиримиңди үмүт кылабыз. Раббана ва илейкал масир, Раббым, биз сенин астыңа барабыз деп Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү мындай дейт. Бани Исраил не дейт? "Сен Раббыңдан сурачы, ал кандай экен" дейт. Кала иннаху якулу. Кийин Аллах Таала Муса алейхиссалам сурады: "Бу коом уй кандай уй деп атат? Кайсы эле уйду сойсо болмок эле, курмандык кылса". Кала иннаху якулу иннаха бакаратун ла фаридун ва ла бикрун аванун байна залика фаф'алу ма ту'марун. Ла фаридун. Эми кара, кандай уй соебуз деди эле. Аллах Таала айтат: "Ал уй каар эмес,
жашы улгайып калган эмес. Төрөттөн калган эмес. Тууттан калган эмес. Вала бикрун, жана туолек гунажын эмес. Bir eki törөгөн эмес, ортончо. Аванун бейне залик, кары менен жаштын ортосунда уй деди. Карып калган жана жаш уйдун ортосу. Чоң да эмес, кичине эмес. Фафалу ма ту'марун, эми Аллахнын буйругуна аткаргыла деди. Кандай уй десе, кары эмес, жаш эмес, ортончо уй. Андан кийин калу улана раббака юбейнлан ма лаунуха. Bani İsrail uydun tüsün aytsın dedi. Rabbingdan surachı, al uydun sveti kanday. Sveti kanday, tüsü kanday dedi. Allah Teala yaqulu innaha baqaratun safraun. Safra sapsarı uy. Faqi'un lawnaha. Açık sarı. Tasurrun nazirin, körgen adam közün kuvantkan sapsarı uy eken. Açık sarı, körgen adamın közün kuvantkan mınday uydu tavuş ötök deydi. Allah'ın buyruğu olganda söye öyle şerekli. Olay emis tüsü kanday dedi Allah Teala. Sap sarı, aç sarı, körgen adamın közün kuvantkan. Urmatlı Müslüman bir toğan, bular özünü özü kayra suradı. Uşundan keyin qalu lana rabbaka yubayyin ma hiya innal baqara tashabaha alayna wa inna inşallah la muhtadun. Rabbingdan suraçı. Bizge bu uy maselesi başımızda orutup koydu. Bizge bu uy maselesi bizde oylantıp koydu. Çındığını tak aytkın biz atkarabız dedi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun. Bu uy men aytıp Allah Teala aytdı men aytkan uy la zalulun tusilul arda. Jer aydatılgan ögüz de emes. Adamlar işletken emes. Ve la tasqil harsa üstüne su taşılgan emes. Je kuduktan su taş üçün tartış üçün tegirmende aylatılgan emes. La tasqil har musallamatun la şiyata fiha, anın hiç bir kemçiligi yok. Jerge işletilmegen, su tartılmagan, musallamat la şiyata fi, la ayba fi, hiçbir ayıbı yok. Allah Teala bir uy soy dediler. Al kanda emne devem ol. Allah Teala bu uydan bir 10 sıfatla aytıp koydu. Jaş, orta jaş, sarı olsun, başka olsun, jer aytılatılgan bolup olsun, su taşıgan bolsun, közdü kuvatkan bolsun, aç sarı olsun, başka olsun. Falamma sami'ul hazal afsab, bu sıfat tukkandan keyin karasa Bani İsrail'de mınday uy bir gana şu janagı kembagal balanık eken. En kiçinekey atası ölüp kalgan, atadan muras kalgan jalgız uy bir gana oşolu, başka uy yok anday. Kelip uyuңdu ber, biz kurbanlık kılalı dedi. Çok berbeymin dedi. Enesi aytты atаңdan kalgan бұл hatıra estelik soyboysun dedi. Bizdi uy bilen bakkan usul dedi. Majbur emin soyuş gerek. Bani İsrail'ga keyin bala aytты, uydun kança kilogram çıksa salmağıça altın veresinger dedi. İmam-ı Sa'di'nin tafsirinde 10 oşa uydun salmağından 10 ese altın versenger berim dedi. Uydun salmağıça altın berip uydu algandan keyin anan uydu kurbanlık kılıştı. Uydu kurbanlık kılgandan keyin fazabahuha ve ma kadu yef'alun, andan ki bular uydu kurbanlık kıldı. Kurbanlık kılgandan keyin bular kurbanlık kılbaşka jakın ile. Keyin emne üçün kurbanlık kıldı? Allah Tebaraka ve Teala emnege buyurdu bette. Fazabahuha. Anı kurbanlık kıldı. Ve iz qataltum nafsan faddaratum fiha. Sizler biröydü öldürüp koygandan keyin arаңarda ihtilaf çıktı, tartış talaş çıktı. Kim öldürdü? Allah öldürdü, bul öldürdü dep. Allah Tebaraka keyin vallahu muhricun ma kuntum taktumun. Sizler içingerde jaşırgan, kim öldürgönünü bilmegen sırdı Allah hazır çıkarat emi, açığa çıkarat. Fakul nadribuhu bi ba'diha. Oşo uydun etinen aldı dağın, kebir etinen al. Fadribu bi ba'diha. Bayağı ölükö uydun etimen urdu.
Kazalika yuhyillahul mauta, keyin bayağı ölük tirildi. Ve yurikum ayati la'allakum taqilun. Allah uşunday sizlerдің kurmandığınlardan algan etmenen ölgön balan urgandan ki tirildi. Emne üçün? Ve yurikum ayati la'allakum taqilun. Allah özünün ölüktü kayra tirilti bolgon bir alamat kudretini sizlerge körsetdi. La'allakum taqilun, akılыңарды işleti üçün. Etten al urgandan ki bala tirildi dağın aytты, bayağı aksakal, kaynata, meni kүйөө balam öldürdü dedi. Dünyaya berilgen, benim baylığıma berilgen, kүйөө balam öldürdü dedi. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Dünya. Arap tilinde ad-dani. Dunu degen tömön nerse. Yaqul İbn Adam, adam balası mınday deydi eken, yaşaoda barız. Mali, malım deydi ekenmiz. Baylığım deydi ekenmiz. Ya İbn Adam, Allah Teala'ya adam balası deydi. Leyse min malik illa ma akelt fe afneyt. Senin malın, cep al kılganın, sinirgenin seniki. Av labiste fe ableyt, ce kiyip cırtkanın seniki. Av tasaddaqta fe abqayt, ce sadaka kılıp ahiret üçün kaldırganın seniki. Başkası seniki emez. Sen başkalar üçün jinaysın. Adam balası senin malın, cep al kılganın seniki, kiyip cırtkanın seniki, ce sadaka kılıp ahiretke özüңнен burada jönötkönүң seniki. Bette alına turgan nerse urmatlı Müslüman bir tuğan, bugün şariatta kedi, oroza karma dese, orozanı nege karmayım, nege 30 gün, nege 20 gün emez, nege 10 gün emez, nege ertenen keçke, Bani İsrail'e okşoş bolboş gerek biz. Allah'ın buyruğu kelgenden keyin, sami'na ve ata'na, uğavuz jana başıyız. Allah'ın buyruğunu atkarabız. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Cebrail aleyhisselam peygamberimize geldi. Cebrail aleyhisselam geldi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya Muhammed iş ma şi'te fe inneke meyyitun. Ey Muhammed iş, yaşa. Bul Cebrail aleyhisselamdın peygamberge kayırlıusun maga aytып жатат деп kabul algın. Cebrail aleyhisselam gelip peygamberge dedi, ya Muhammed iş ma şi'te, kalagандай yaşa. Fe inneke meyyitun, bir gün ölesin. Men bugün aytam, ey Abdüşkür, kalagандай yaşagın, bir gün ölesin. Sen ölbeysin mi? فإنك ميت وأحبب من أحببت فإنك مفارقه. Ey Muhammed, kalagan adamды süy. Kalaganды süygün bir gün süygeninden ajırap kalasın. Ajırabaysın mı? Sүйgenin mürzüge seni menen barabı. Ekinci. وَعْمَلْ مَا شِئْتْ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ. Ey Muhammed, kalagan amalındı kıl. Kalagan amaldı kılgın, amalına jaraşa jazasın je sıylığın, je mukafatını alasın. Жақсы жүрсөк sıylıq soğubunu alasın, jaman bolsa jazası azabını alasın. Sümme kal, keyin peygamberimizga Cebrail aleyhisselam aytdı. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şaraful mu'min qiyamuhu billeyl. İmandudun şarapatı, imandudun kadir barkı, Kıyamuhu billeyl, tünkü kıyamı namazda eken. Sen bendenin aldında kiygen kiyimin menen, bingen maşinen menen, takkan saatin menen bürödün alda kadir bartı bolup körünüň mümkün. Biroq Allah Taala'nın asında sen çınıgı kadir barkın tünkü namazda eken. Kaysı namazda eken? Kıyamillay, tünkü namazın var mı? Şaraful mu'min, imandudun şarapatı, kadir barkın eken? Tünkü namazda. Wa izzuhu. Orusça gordus dep koydu. Dağı adamdın, senin özüңdün azizligin, sıyın, insandın, imandudun sıyı, istighnahu anin nas, adamlardan kajetsiz boluda. Bendege muhtaç bolboğun. Kolundu uzatsan, Allah Taala'ga uzatkın. Özüňe okşogon çiğketten bolgon bendege kol uzatpa. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Adam balasını en sıylı kılıp yarattık dedi Allah Teala. Her birin özüne jaraşa sıylıusun. Adamdın sıyım ne deyken? Adamdın sıyı özüne okşogon bendege muhtaç bolboş gerek eken. Oşon baylığına jeten bir nese alayın dep akkatты ayta albasaң, aqtak dей albasaң, aramda aram dей albasaң, koşomatçı bolup tursaң, pakta koyup tursaң, senin kadir barkın yok. Senin eğer sıy hurmatın
Тирүү болгон Аллага таянсаң, сенин сый-урматың тирүү. Эгер сенин кадыр баркың, сый-урматың бир өлө турган бендеге таянсаң, сенин сый-урматың өлүк. Кебирлер менин крышам бар дейт. Сен крышаң эртең өлөт. Сенин шефиң. Сен өлбөгөн Аллах Таалага таянып сыйлуу болгон. Урматтуу мусулман бир туган, мен келе турган бүгүнкү сабак 5 нерседен. 3 5тик бар. 3 5 5 5 15. Биринчи 5. Мухаммад, жашагын сен өлөсүң дейт. Эгер пайгамбар өлсө мен өлбөймүн, сен өлбөйсүңбү? Экинчиси, каалаганыңды сүй. Кааласаң байды сүй. Кааласаң уруну сүй. Кааласаң алымды сүй. Кааласаң аулияны сүй. Кааласаң каалаганды сүй, бир күн андан ажырайсың. Бирок эч качан ажырабай турган сүйүү Аллах Тааланы сүйгөн. Ваиш ма шит фа иннака маджиу, ва'мал ма шит фа иннака маджиун би. Каалаган амалыңды кылгын. Амалыңа жараша сыйлыгыңа. Сенин намазыңа Аллах Таала муктаж эмес. Сенин орозоңа Аллах муктаж эмес. Сен муктажсың. Каалагандай жашагын, амалды кылгын, амалыңа жараша же жазасын, же сыйлыгын аласың, же жаннатка, же бейишке барасың. Мухаммад, имандуудун шарапаты эмнеде экен? Кыямул лайл, түнкү намаз. Бүгүн тарауны жарытпайбыз. Кайсы жерде жеңил окуйт экен, кайсы жерде тез окуйт экен дейбиз. Ооба шашылып окуган жерге барып окуп атасың. Бирок ал жерде сен тарауны аткардың. Мойнуңдагы милдетти аткардың, тарауынын шарапатыга, ага бериле турган чоң соопторго жетпейсиң. Карыз төлөгөндөй эле болуп калдың сен. İnsandın sıyırmatını ne deydi? İstiğna anın nas. Mana adamlarga muhtaç bolup turgan, köçödө tilenip turgan bardygy özünü özü korkuluуда. Allah sыйлуу kılıp jaratkan. Урматтуу мусулман бир турган пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир жигит келди да, "Я Расулаллах, садакаттан, зекеттен мага да бергин" dedi. Байтыл мал мусулмандардын байтыл малыдан, бюджетинен, садакадан мага да бер dedi. Пайгамбар алейхиссалам келген жигиттин бутунан башына чымда караса, ден соолугу чың экен. 6 сан аман экен. Пайгамбар айтты, "Үйүңдө эч нерсе жокпу?" десе, "Үйдө бир суу ичкен көзөбүз бар" dedi. Кувшин. Жата турган бир териден болгон жуурканыбыз бар dedi. Пайгамбар алып кел dedi. Алып келгенде Пайгамбар алейхиссалам сатып туруп, "Ким муну 10 дирхам калат?" Сахабалардан бирөө сатып алгандан кийин Пайгамбар айтты, "Базарга барып балта сатып алып кел" dedi. Жана сахаба балтаны сатып алып келген Пайгамбар өз колу менен балтага сап салып берди. Сап салып бергенден кийин 10 күнгө чейин көзүмө көрмөй бар отун жыйнап сат dedi. 10 күндөн кийин машалла отун жыйнап саткан сахаба, "Я Расулаллах, үйдү да камсыз кылды, бирөө муктаж болсо жардам берейин" деп келди. As-su'alu zullun. Tilemçilik bul korduk. Her birinde Allah Teala jaratkanda iki kol menen, iki but menen jaratkan. Birle ozun var, rızkını özüңdү tapıp izleşin gerek. Özüң çurkaşın gerek, hareket kılışın gerek. Hurmatlı musulman bir tugan. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Hiçbir nefs erten emne kıların bilbeysin. Kimin aytasın erten bunu kılam dep? Plan kılışın mümkün, maksat kılışın mümkün. Birak erte emne kıların da hiç kim bilbeysin. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Hiçbir nefs kaysi yerde ölörün de bilbeydi. Barız oylayız, uyda bala çakam arasında kelime keltirip baldarıma ozuma su tamızsa şette can verimdi. Yok. Kaysi yerde ölörüngdü bilbeysin. İnsan akırı kanti bütöt, kayda bütöt, kanday bütöt hiç kim bilbeydi. Sebep bu Allah Teala'nın sırrı. Allah'dan başka hiç kim bilbeydi hurmatı musulman. Hurmatı musulman bir tuğan. وَقَدْ أَرْسَلَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَلَكِ الْمَوْتِ. Allah Teala melekil mevt'u Musa peygamberge jönödü. Ve kana yati kifahan ila Musa aleyhisselam. Musa peygamberge melekil mevt kese, can alıcı perişte gelse, fafaka aynahu. Musa aleyhisselam öte uruşkan keme eken, bakışıyor eken. Melekil mevt'un bir közünü çıkarıp saldı. Can alıcı periştenin közünü çıkarıp saldı. Nege ben erterek canımda alasın dep. Melekil var, ya Rab, Musa'nın calını alganı barsam, közümde ağız saldı dedi. Allah Tebarek ve Teala Musa'ya dedi, "Ey Musa, za' yedeke ala cildi savrin." Bir ögüzdün, bir bukanın terisine kolun dışında alıp koy dedi Musa. Kolundu ögüzdün üstüne uşunday koygun,
فما من شعر تكون تحت يدك إلا ولك بها سنة. Қолыңдың астында қанша түк болса, өгіздің қанша түк болса, ошанша жылдағы жашағын деді. Қазір өлгің келмей жатау? Мұса, қолыңды өгіздің, уйдың үстіне қойғанда, қолыңның астында қанша түк болса, ошанша жылдағы өмір бердім деді. Қара сүмме мәзі бағыт. Мұса алейхиссалам, я Раббым, ошол түктер түгегенім не болады деді. Сүммәл мағыт, андан кейін өлім деді. Андан кейін жарың қалауыз деді. Қара Мұса алейхиссалам, андай ол отырған болса, бары ақыр өліп, азыр ел алсын жарымды деді, аманатты. Урматты мұсылман бір туғаным, бардығымыздың ақыр өз өлімге барады екенбіз. Турау? Бірақ өлім бола тұрған болса, аның көбі башқа, бірақ қандай өлім, қайсы жолды өлім? Негізгі мәселе бұл. Алкаштардың арасында отырып тос айтып жүріп өлесің бі? Же бұзықлық жолдауы, уырлық жолдауы, арам жолдауы. Я Мухаммад ишма шит фа иннака майитун ва ахбиб ман шит фа иннака муфарих. Урматты мұсылман бір туғаным, дос іздегенге Аллах жетішерлеу. Кім? Дос іздегенге Аллах жетішер. Алла менен дос бол. Алланы сүй. Аллах Таала еш қачан өлбейді. Душман іздегенге нафсың жетішерлеу. Senin koşunan, senin kampanyoның, senin başkan düşman емес sağa. Senin en katı düşmanın nafsın. Nafsını jengen adam avliya болады. Байлық іздегенге қаниет жетішерлік, қанаат қылу. Фәиннахал қанаа. Алланың бергеніне разы бол. Қаниет қылған адам ең бай адам. Қатты унаны менен су içse de қаниет қылған адам ең бай адам. Қаниет қылбаған адам Алланың бергеніне қанаат болбоса, Қырғызстан емес, Қырғызстаннан 5-өөні берсе де разы болбайды. Аның көзін 2 метр топырақ қана тойғызады. Үлгі іздегенге, маға үлгі болсын, сабақ болсын дегенге өлім жетішерлеу. Бақтылуулық іздегенге дин жетішерлеу. Кімге жоғарыда айтылған 5 нәрсе жетішпесе, аға дозоқ жетішерлеу. Урматты мұсылман бір туғаным, Аллах Тааланы сүйе тұрған болсаң, ал жалғыздықта сенің шерегің. Сенің ғамыңды қайғыңды жоғатады. Бірақ бардығыз азы сұрасам, ечітте келгендер, Алланы сүйесің бі десек, не дейміз? Сүйесіңдер бі? Алланы сүйеміз бі? Бірақ еміз сұрау, Аллах сені сүйе бі? Аллах Таала сені қаншалық сүйгенін білгін келе бі? Аллах сені қаншалық сүйгенін білгін келе бі? Білгін келеді? Емі жүрегіңнен сұра, сен қанша сүйесің? Сен Алланың бұйрығы үшін, Алланың өмірі үшін қанша еме даярсың сен? Sen Allah için жүрегіңде қанша нәрсе olsa, Allah seni ошончо сүйет. Бүгін урматты мұсылман бір туған, юбилей 50 жылдық десе чачасын. День рождения десе чачасын. Жаңы жыл десе чачасын. Allah үшін кел. Жолыңды көпірі салал десе тыныш боласың. Allah'ını сүйем деп айтышың ғой. Бірақ Allah'a сүйіліш қиын ал. Негізгі мәселе сүйем емес, сүйгенін айтқанын атқарады. Сүйгеніменен көп болғысы келеді. Сүйгенінің сүйет. Алланы сүйсең, Алла сені ибадатын сүйет. Сен ибадатты сүйесің бі? Алла сені оразаны тұтқаның сүйет. Сен оразаны сүйесің бі? Алла сені хайр ихсаныңды сүйет. Сен Алла сүйесің бі? Жөнекей мисал урматты мұсылман бір туған. Біреуді сүйіп қалсаң, түнгі саат 12-де кел десе де барасың ғой. Ошоның жанында көбірек сүйлегің келеді. Жанынан кеткің келмейді. А не үшін намазға келгенде тезірек кеткің келеді? Сен Алланың астыға келдің ғой. Не үшін Аллах Таала хайя алал фалах, хайя алас сала, намазға келгіле, құтылуға келгіле десе келгің келмейді, дағы сүйем дейсің. Сүйгенінің, сен сүйген адамың емнені сүйерін білгің келеді да? Қызыл гүлді жақсы өтіп, қызыл гүл көтеріп келесің. Тортты жақсы көргенде торт көтеріп келесің. Бірақ Аллах Таала сүйген нәрсені атқарып отырсың бе? Аллах Таала сені казинода көргісі келмейді, мешітте көргісі келеді. Ошоны қылабыз ба? Урматты мұсылман бір туғаным, сүйу оңай нәрсе емес. ولا يكون ذلك إلا بأن تطيع رسول الله. Сен Алланы сүйгенің пайғамбарға башию.
Allah Kur'an deydi: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah." Yuhibbukumullah. Kul ayt Muhammed ayt ümmetine deydi. Ümmet kulak sal. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kul ey Muhammed ümmetine ayt: "In kuntum tuhibbunallah." Eğer sizler Allah'ını süysünler, fettabi'uni, paygambardın artından жүрgüle. Paygambarga tabi bolgula. Paygambarga iktida kılgıla. Paygambarga ergeşkile. Paygambarga ergese yuhibbukumullah. Allah anda sizlerdi süyet. Paygambarın yolun joldadık mı? Bugün toylarımız, üylerimiz, başkalarımız hiç paygambarın sünneti yok. Üyde üy bileri baktılılık yok. Hem ne için? Üyde Rasulullah'ın sünneti yok. Egerge oturganda kıyışık oturup otabız. Kırgızstanda 2017-18 yılı 50.000-48.000 bala üylenipti, jaş kızlar balдар. 9 ayda 8.000 ajırashıp ketip atat. Nege? 8 ayda ajırashıp ketip atat. 8.000. Sebep alar egerge oturganda bismillah dep üybülö degen nikege oturganda kıyışık oturdu. Allah'ın körsetken jolu menen, paygambarın sünneti menen bolgon jok. Evropanın madaniyeti menen boldu. Atalar kızını üyden çıkarıp atkanda Allah'ın bargan jerde oor bolgun, ata-enenin, kaynata kaynenenin kızmatın kılıp, alkış batasını algın, imandı bolgun dep dua berbesen tos aytты. Atın öçkür araktı karmap, jakşılık bolsun, iyilik bolsun. Toylarda şar'y toy bolgon jok. Aksakaldar, eneler bata bergen orдуна bardığı Allah Taala tıyısılgan aramды içip alıp aram menen bata kılgan jerde iyilik bolobу? Урматтуу мусулман бир тууганым, үй бүлө деген оңолмойынча коом оңолушу мүмкүн эмес. Үй бүлө коомдогу бир кирпич ал. Ошо кирпичтерден биздин жамаатыбыз, коомубуз, мамлекетибиз түзүлөт. Эгер бир кирпич кыйшык болсо, сынык болсо, кантип оңолсун ал? Элестетиң, бул оңой нерсе эмес. 8.000 жаш улан кыздар бир жылга жетпестен ажырашуу. Нике оюн экен, нерсе бекен. Урматтуу мусулман бир тууганым, бештикке токтоймун дедим э. Бул улуу хадистерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айтылган: "Эй Мухаммад, жашагын бир күн сен өлөсүн." Мен айтарым: "Эй 7 апрель мечитке келген менин мекендешим, каалаганда жашагын, бир күн сен да өлөсүн. Каалаганыңды сүйгүн, ал сүйгөнүңдөн бир күн ажырайсың. Каалаган амалды кылгын, амалыңа жараша же сыйлыгын, же жазасын аласың. Сенин кадыр баркың түнкү намазда, сенин сый урматың бендеге муктаж болбогондукта экен." Урматтуу мусулман бир тууганым, "Кул ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни." Үмметиңе айткын дейт. Эгер Аллахны сүйсөңөр, пайгамбардын жолунда жүргүлө дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, көрүп бардыгыбыз бара турган жерибиз 2 метр жер экен. Туулганда 2 карыш жерге муктажбыз, өлгөндө 10 карыш жерге муктажбыз. Туулганда 60 сантиметр жерге муктажбысың, өлгөнгөндө 2 метр жерге муктажсың. Бирок 2 метр жерге барганда мүрзөбүз эмне менен жарытабыз? Түнкү намаз менен. Эмне үчүн бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шарафул муъмин қиямул лейл, имандуудун шарапаты түнкү намаз дегени өлүм менен бирге келип атат. Бир хадисте өлгөндөн кийин мүрзөңдү жарык болсун десең, север электр энергия сени мүрзөңдү жарыта албайт. Балдарың сенин мүрзөңө барып люстра коюп жарыта албайт. Мүрзөңдү жарык болсун, кенен болсун десең, түнкү намазың болуш керек экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, "Ман салла ракатайн фи жавфил лейл ли зулматил кубур." Кимде-ким мүрзөнүн караңгылыгы үчүн, Аллахым караңгы мүрзөнүн жаруу болуу үчүн деп 2 рекет намаз окуйбузбу түнү? Экинчи бештикке токтолом, 15 дедим эле, экинчи бештик. Бадама ямутул инсан янқасим иля хамсат аксам. Өлгөнүбүздөн кийин 5ке бөлүнөт экенбиз. Инсан өлгөндөн кийин 5ке бөлүнөт экенбиз. Биринчиси ар-рух. Рух жаныбыз Аллах Таалага. Ал-лахм этибиз бар. Азым сөөгүбүз бар. Мал мүлкүбүз бар. Хасанат сооп ишибиз бар, же күнөөлөрүбүз бар. Урматтуу мусулман бир тууган, рухуң Алла үчүн. Лахм этиңчи курттар үчүн.
söөгүң топурак үчүн, малың мурасқорлор үчүн. Сенин сооп иштериң гана же мүрзөгө сени менен кирет. Урматыбыз, рух байна едиллах, рухуң Аллах Тааланын астында. Жараткан Аллах табарак астына бара турган ятбаул майита саласатун. Майиттин артынан 3 нерсе эришет экен. Майитти көрүп атабыз, а? Табытка көтөргөн 3 нерсе эришет экен. Малуху ва амалуху, кийин ва ахлу. Үй бүлөң, малы мүлкүң, амалдарың. Курган үйүң, королоруң, сарайларың, дачаларың ошол жерде калат. Балдарың, жакындарың мүрзөгө чейин барат. Яржу иснан, экөө кайтып келет. Малың, машинаң алып барысы мүмкүн, кайтып келет. Бирөөсү сени менен калат. Сен мүрзөгө кире турган амалың бар. Намазың бар, орозуң бар, хажың бар, хайыр ихсаның бар, зекетиң бар, садакаң бар. Урматтуу мусулман бир тууганым, күнүбүз да 5ке бөлүнөт экен. Күнүбүз канчага бөлүнөт экен? Биздин жашоо күнүбүз 5ке бөлүнөт. Биринчи, яумун мафкуд, жоготулган күн. Яумун мафкуд, жоготулган күн. Ва хуа аллади мада, кечеге өткөн күн. Кечеге пайшемби. Бүгүн число канча? 24? 23-тү жоготтуң. Кечеге пайшемби деген күнүңдү жоготтуң ал. Яумун мафкуд, ал кайра келбейт. Чекең менен жер чуксаң да келбейт. Ва яумун машхуд, сага күбө болгон күн. Ал мана ушу күнүң. Сага күбө болуп турат. Кайсы күн экен? Бизге күбө болгон күн. Ва яумун мавруд, биз келе турган күн, эртең күн. Үчүнчү күн өзүн экен, яумун мавруд, биз келе турган күн. Төртүнчүсү, яумун маууд, уадаланган күн. Ал рухубуз Аллахтын астында тура турган яумул маууд, уадаланган күн, эртеби кечип Аллахтын астына барабыз. Бешинчиси, яумун мамдуд, узун чеги жок күн. Ал кыямат. Же жаннатта, же бейиште. Урматтуу мусулман бир тууганым. Күнүгө күн чыккан кезде, о, күн чыгыптыр дейбиз. Күн чыкканга Хасан ал-Басри айтат, мындай кайрылык. Я ибн Адам, ey адам баласы, ана яумун жадид, мен сенин жашооңдон, өмүрүңдөн жаңы күнмүн. Ва аля амалука шахид, сенин амалыңа, жасаган ишиңе күбөмүн, шахидмин. Фагтаним минни, менден пайдалангын, фа инни ла ауду иля яумул кыяма, кыяматка чейин кайра келбейм дейт экен. Биз күн өтсө сүйрөбүз, өмүрүң өтүп атат. Фудайл ибн Ияз деген алым, Абу Ханифанын досу, замандашы. Фудайл ибн Ияз bir күн 60 жаштагы аксакал менен көрүшүп калыптыр. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Жашыңыз канча десе, алхамдулилlah 60га кирдим дейт. Фудайл ибн Ияз айтат, сен 60 жылдан бери мүрзөгө баратыпсың дейт, жетейин деп калыпсың дейт. Төрөлгөндөн баштап 60 жылдан бери мүрзөгө баратасың дейт, жетишиң аз калыптыр дейт. Десе жанагы аксакал айтат, инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Биз баарыбыз Кудай үчүнбүз, Кудайга бир күн кайтып барабыз дейт. Алым айтат, бу аяттын маанисин билесиңби десе, мааниси биз Кудай үчүнбүз, бизди Кудай жаратты, бир күн Кудайга барабыз дейт. Алым айтат, жок дейт. Мунун мааниси мындай дейт. Кудай үчүн жаралган адам Кудай үчүн амал кылат, Кудайдын буйругун аткарат. Кудай үчүн астыга бара турган адам Кудай Таала берген өмүр жөнүндө сурарын билет. Аллах Таала сурай турган суроолорго жообуң даярбы дейт. Biz yönle inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Kuday için Kudayga barabız deydi. Kudayga barabız mı? Allah da aslına bara turgan bolsang, Allah Taala saga bergen ömürü jönde. Her bir algan deminin jönde жооп beresin. Biroq suroolorga dayarsınmı sen? La tazula qadam abdin hatta yus'ala an arba'in. Adam balasının qadamı je beyişke je dozokka batpayt, 4 nersege жооп bermeyince. Kıyametteki egzaminin soruları birincisi. An umrihi fi mafna. Ömrüngde nemenen ötkөздүң? 80 yıl yaşadın. 90 yıl yaşadın. Ömürde nemenen ötkөздүң? Kursağına kul boldun bu. Kumarına kul boldun bu. Je Kudayga kul boldun bu. Kebirler жашоо kursağının kulu. Şu kursaktı kantip razı kılam deydi. Урматтуу мусулман бир тууган, жашоодогу сенин эң чоң кайгың, оюң, пикириң курсак боло турган болсо, сен Аллах Тааланын астындагы кадыр баркың, салмагың курсактан чыккан нерседен эч бир айырмаң жок.
Sen bir gana kursağına kul bolboğun. An umri fîme afnâ. Ömürüngde emne menen ötközdün. Ve an şebâbihi fîme ablâ. Jaşlığыңды emne menen ketirdin deydi. Ana aksakal oturат janыңda. Bul kişide bir gün silerge oşan kıçıragan jigit ele. Çurkap. Kıyın ele. Hiç nersege köngül burbagan ele. Bugün attigay deydi. Jaşlık kayra kelbeydi. Oşandıktan jaşlık jönünde Allah kayra suraydı. Ömürüngdü tolluk suraydı. Jaşlığa özünçe sura veresin. Üçüncü sura. Ve an malihi mineyne ikteseb ve fîme enfak. Malыңды kaydan taptın? Akçаңды, baylığыңды kantip taptın? Soda kıldın mı? Dihkancılık kıldın mı? Ve fîme enfak. Ova, taçka tarttın, soda kıldın, karol boldun, dükkanda turdun, aşkarada işledin, akçanı taptın. Birok, ve fîme enfak kaysı jolga işlettin? Buga da cevap veresin. Urmatlı Müslüman bir tuğan, benim bir katlı sözüm var, keçiresingер. Sözde aytıudan burada keçirim surayma. Kebir bizim baldarız dordoyda, bazarlarda eşektey olup taçka tartıp kıynalıp işteydi. Allah işine iyilik verir. Birok, men aytып atkan barına tiyешелүү эмес. Eşektey olup işteydi degenim, keçkurun oşa tapkan akçaсын çoçkoga okşap doңгузда içip algandары var. Oşantıp kıynalıp taup, arak içet. Aramga joldoydu. Sen adamsın urmatlı Müslüman bir tuğanım. Çeke termenin tapkan akçаңды kantip taptın, adal işledin mi? Adal jolga işletkin. Allah razı olgan jolga işletkin. Dördüncü soru. An ilmihi mâza amile bih. Algan ilimine emne amal kıldın? Urmatlı Müslüman, kul hakkıdan korkkun. Kur'an-ı Kerim'de 114 surenin 2 surada vaylun dep keledi. Vaylun, vay bolsun. Vay degen dozoktun tereң çukurda bir öröndü aytат eкен. Dozok özü, Allah'ım bizdi vaydan sakta deydi eкен. Dozok özü bizdi dozoktun vay degen örönünden saktaydı eкен. Vaylul lil mutaffifin ellezine izektalu alan nasi yastawfun ve izâ kâluhum ve vazanuhum yuhsirun. Vay bolsun. Dozoktun vay degen örönüne түссүн el mutaffifin tarazdan aldagandar. Birödün akın jegendir. Kantip Allazine izektal alan nasi yastawfun. Biröden alganda точно gram menen alat. Ve izâ kâluhum ve vazanuhum yuhsirun. Biröge satkanda, biröge tartı bergende metrde öldürgönce urup kalat. Milimetr, santimetr, gramlar men urup kalat. Oşol adam vaylun dozoku bolsun deydi Allah Taala. Bende menen Allah'ın arasında günahın keçirilet. Birok birödün akın jebegin. İşlegen жериңде uğurluk kılbagın. Kebirler aytат, mega bergen aylığı az deydi. 15 bin beret onça bildirip alıp koyayım deydi. Sen 15'ke razı olup kirdin mi? Emi al жерден aşı salganın senin için aram bolat al. Bana Lukman mırağı kekirtekten adal tamak ötse duan kabul bolat. Ey cismin nebete min suhtin fennâre avla bih. Kaysı dene, kaysı vücut dene. Aram menen azıktansa, aramdı jese, aram menen össe, al dene dozoku tatıktуу deydi. Aram degen bir gana arak çoçkol emez. Arak tarazdan aldagandыk aram. Birödün akın jegen aram. Birödün jerin basıp alıp aram. Jagılgan dokument menen birödün akın jegen aram. Urmatlı Müslüman bir tuğanın Yevmul mafkud ötkön günübüz ketti, kayra kelbeydi. O yevmul maşhud, anday olotugun 5 günden bizde bir ele gün bar eken. Ötkön günübüz bar eken, al ötüp ketti, turabı. Ertenki günde kim jaşaydı, hiç kim bilgi bere albaydı. Yevmul maşhud, senin jaşağında bugün gün sen eken, bugün paydalan. Uşul ömüründen paydalangın. Erten jaşaysın mı, jaşabaysın bilbeysin. Keçe eken ketti. Bugünkü günün negizgi senin paydalan turganın. Yevmul mavrud, al, erten günün yok. Yevmul vuud, Allah Teala'nın aslında bar besep bere turan gün. Yevmul mavdud, uzun gün, al uzun günüz. Kıyamet Allah Teala barızı beyişin nasip kılsın. Sizlerin barыңarda Allah Teala uğuçu bendelerin kısın. Uqqan ayat hadis kamal kıl nasip etsin. Men bul meseleni ap kelip uşul nersege toktayım. Ramazan suqun qama summa infad. Rabiha fihi men rabih, khasira fihi men khasir. Ramazan bir dün bazar. Elestet. Ramazan aptoy bir bazar. Bazarga kelgen paydalandı. İftar kıldı. Hatımga katıştı. Kıyamda turdu. Tünkü namaz okudu. Sadaka kıldı. Zekat verdi.
Игілікке жеткен жетті. Хасира ман фиhi хасир, ұтқызған бүгін ұтқызды. Дағыл айван сияқты құмардың құлы ол ораза қармабастан, қиямға тұрбастан, намаз оқыбастан Рамазан өтіп баратады. Бүгін урматты мұсылман бір туған Рамазан орта шеннен өтті. Есептелу күндер қалды. Рамазан бүгін амалдар дептерін жинап жатады. Biz Ramazanda qanday пайдаландық? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам «Ас-сиям вал Құран яшфа'ани л-абди яумал қияма». Қияматта ораза менен Құран бендеге шафаат қылады дейді. Қиямат күнінде Құран шафаат қылады екен. Сенің жан сақшың шафаат қыла албайды. Уылың, балаң, ежең, байкең, өмір жолдашың шафаат қыла албайды. Сені шафаат қылатын Құран. Ас-сиям тұтқан оразаң екен. Құран келіп, «Я Раб, манатуху ан-навма биллей». Түні ұқтаваста мені оқып шықты. Мені оққандардың артында қиямда тұрды. «Фашафи'ни фи». Мені шафаатчы қыл десе Аллах рұқсат береді екен. Құран қияматта сені жетелеп бейішке алып кіреді. Ораза айтты, «Я Раб, манату таама ва шараба ва шахвата фин-нахар». Раббым, күндізі бұны тамақ аштан, сусындықтан, шахваттан, құмардан тыйдым. Маға шафаат қылуға рұқсат береді екен. Аллах оразаға рұқсат береді. Ораза сені қияматта шафаат қылады. Урматты мұсылман бір туған екі шафаатчы өтіп баратады. Рамазаннан пайдаланып қалғыла. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Бұл сөзімді айтып жаратқанға жалбарып, өзімнің кемшілігім үшін, жамааттың кемшілігі үшін истигфар айтып дуа қыламын. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin.